Туугандар көрүп турасыздарбы? 13 февраль, жекшемби 2022 жыл. Оштогу учкундагы мал базарды, жылкы базарды бүтүрүп, серия кылып койлор тарап койдук. Бул жагы кочкорлор, андан кийин койлор башталат. Мен бир катар кочкорлорду сиздерге чагылдырып көрсөтүп берейин. Мына кочкорлорго барайынчы. Жүздөрүн алып, чекшейтип алып келип турган экен. Кочкор дейсиздер, туугандар. Мына кочкорлор. Көрөсүздөр. Sen kançadan da otasın? Balanın 100 kemi var ekan. Төртөө. Жуун экен туугандар. 100 000 кеми бар экен. Жашы кандай болуп калды? Kozu. Козуларбы? Kozu. Тиш буз эле козулар дейт. 100 000 кеми бар экен. Төртөө. Жакшы нерселер экен. Жүндөрүн алып чек-чектип алып келиптир. Содаңыз берсин. Мына сатылды билбедиңиз? Sattım. Siz sattınız mı? 27 ге. Жашы кандай эле мунун? Kozu. Бул да козу. Kozu. 26 000 ге сатылып тур, малчы. Кисерлер бар таза. Аралашмар экен туугандар. Araşan. 26 000 ге сатылып тур. Берекесин берсин. Үйдө барбы дагы арашандан? Бар. Кармайсызбы арашан? Каерде турасыз? Ben Narimanda turuyorum. Мен бир барайын, сиздин койлоруңузду тартайын, фермаңызды. Иншалла. Az kaldı bu satıp bittim. Бүттүңүзбү? Этти аябай көп берет дейт го, ага. Бир союп көрдүңүзбү? Araşan köp beradi. Этти. Çoğun verip çoğun. Mana mesela kozu. Mana köp. Канча берет экен ушу турушунда? Şu turuşu 30-40'da yakınlar barardı. 40'da yakınlar barardı mesela. Болду. Май, содаңыздар берсин, а? Жүрүңүздөр, туугандар. Кочкор базар ушундай. Мынау жануар ким болду? Сиздер эмеспи ага? Yok. Канча болуптур анау? Biz bundan aldık. Кайсы мыналардыбы? Канча болду ага? 20.700. Мына кетип аткан 20 700 болду. Кочкор. Узун кочкор экен. Бул союшкабы же койгонгобу ака? Бакканбы? Баккан алып. Жаш эле нерсе экен. Кочкор бололар кетти. Канчага алдыңыз ака? 20 500 болду. Мына ака дагы бирөө чыгып кетип атат. 20 700, 20 500. Жаш нерсе экен бул. Эки үчтөн өтүп калды. Eğim kurul. Böyle Sabundan atlas çakılı olganda. Yüzük boşka degende bir At. Bugün жамгыр жаап, туугандар бүт бары Авестин түбүнө киришиптир. Кочкорлор, койлор ушундай. Кежелей кочкор базар ушундай. Акырын койлор тарапка чыга берели, кочкорлорду бир катар алдык. Ооба, канча деп атасыз? Сатпайсызбы? Ооба, сатпайм. Зор нерсе келди. Кочкорлор канчадан болду ака? Мына кочкорлор 25тен кеми бар экен, туугандар. Гарантиясы менен бул кишинин үйүндө эле сиздерге көрсөтүп берем менчи. Кандайсыз? 40. Канчадан бербей койдуңуз ака? 21'den beri. Бербедиңиз. Жаштары кандай болдулар? Бозулар экен, алар 20дан ашып кетти, бербеді. 25тен кеми бар екен, қошосыздар, туғандар. Туғандар жүріңіздер. Қошқор тараптан ақырын шығабыз. Койлар тарап кетебиз. Мен айланып аркы тарабынан өтүп атам. Эчкилер тараптан, эчкилер болсо эчкилерден бир катар чагылдырып көрсөтүп өтүп кетебиз. Мына митиздер сиздерде эмеспи акалар? Radım degen kıssap bolgan boluptu. Митиз көбүнчө алай окуда болот эле. Баасын билбейт экенсизби? Баасын билбейсизби? Жок. Булар сатылыпты, бир кассап кишинеки экен, туугандар. Митиз койлор. Эл кабардан көрөсүз ака? Эл кабардан көрөсүз. Канан урмат канат кой өзү. Салам алейкум. Мыналардан талып алып эчкилерден элес. Кандайсың али? Канчадан болду эчкилер?
Eskilerde baldardık da. 19. Ekөө, үчөө же барбы? 10 экен. Анда эшикте. Ма 7 миң экен. 10 миң экен. Улактарычы? Кошулуппу? Машалла. Тугандар ушундай эшкилерчи. Эчки базар ушундай. Акырын бир катар өтүп кете берейин. Чалдырып. Текеге өтөйүнчү. Шеф, текени канчада атасыз? Жашы кандай болду бунун? Машалла. Теке үсүң теке экен, тугандар. Tekeni Germaniyaga jönötүрдүңөр эле. Дагы бир теке учкунда жүрөт мынакей. 6 тиш экен, 18 миң экен бос. Tekeni көрөсүздөр. Мына эшки канча болду досум? Канчада атасыз? Жашы кандай бунун? 6 тиш экен, 10 миң кеми бар экен, тугандар. Эшкиби, текеби? Эшки экен. Мунусу? Kança tutası? Bu da 10 bin ekan, to'g'rilar. Kemi bor ekan. 10 bin. Ha, yaxshi ekan, to'g'rilar. May, sodangizlar bersin. İçki bozar shunday, to'g'rilar. Şef, qancha qaldınız? Qancha qaldınız ava? Qancha sotasiz? 15. Buna soluq 15 ming ekan. Bir to'qtu o'zi. To'qtu bu? Ha, shu. Ha, bo'ldi. Qaysi kanal? El qordan ko'rasak, ha? Odam tatmang aka. Ko'ring, ha, odam tatmang. Mana ketdi. 22 ming beradi. Ya pazar abi. Tak. Qo'ylar shunday. Qo'ylar dag'in az bugun negadir? Qo'ylar dag'in az bugun. Qancha tutsa aka sovuqdi? Oldik. Qanchaga? 12 mingga olinibdir. Yashi qanday ekan? Bo'ldi. Yashil narsa ekan. Shundan ko'rinib turadi. Do'stum puli qancha oldi? 15 ming kim oldi? Qo'zisi meni. Tishi qanday bunun? 4 ishdan o'tib qoldi fonlar. 15 ming kim bor ekan. To'qtuni qanchada o'tasiz, shef? 15 kamada o'tam. Qanchaga berib qo'ydingiz? 10.5. To'qtu 13 ming kemi bor ekan, 10.5 mingga berib berdi. Fonlar. Yeteyin deb qolibdi, ha? Maşallah. Bersengizlar beradi ekan shunday. To'qtularning balari shunday bir qator. Yaxshi olib tasib qo'ying. Dog' olmaysiz. Voy, sodangizlar bersin. Gap qancha tutasing endi mana? Qancha tish buning? 2 tish 14 ming ekan. Qo'lsi erkak burg'asi. Burg'achi. Qo'lsi jang turgan жүріп aytadi. Buni qarasang, so'ygan jemga. Qancha tutasing endi bolalar? 16 dan. Ha, yaxshi. Yaxshi ekan, qo'zlaring yaxshi ekan. Oldingizmi aka? Oldim. Qancha oldi aka? Yo'q, biri 10 ming bo'ldi, biri 8300 bo'ldi. Bo'ldi aka. Biri 10 ming bo'libdir, birisi 8300 so'm bo'libdir. To'qtular ekan, ha? Yo'q, buni olib cho'ng'oy, semiz qo'y ekan. Buni olib to'qtu ekan. Bo'ldi. Shunda 10 mingga to'qtu bo'lib qoladi. Yo'q, 8300 bo'ldi. 10 ming. 8300 ga to'qtu bo'libdir. Mana cho'ng'oy bo'lsa 10 ming bo'ldi. Ayting aka, berekasini bersin. Mana yeni vallahi. Onlar kozlarını görürsüzdür, basını tuttuğunuzlar. Yaşları qanday oldu ya bunlar aka? 4 diş, 6 diş. 4 diş, 6 diş. Şunday. Allah şunday, sodağınız versin. Qanchada da soluqdi? Mana soluq 14 ming ekan. 4 diş o'xshaydi, ha? 4 diş mi? 6 diş ekan. 4 dishdan o'tib qolibdi. Shuni ko'rasizlar. Sodağınız versin aka. Yeni ola qancha oldi aka? 10 ming. 12 mingga berib ekan. Yo.
Kozlar. Qanchadan ekan kozlar? Ben çocuğum bilmey. 6'dan. Ben açarken de 6 mingdan. 6 mingdan tanda aytkansizlar. Kozlar erkegine, urg'achina, boyuna, sinina qarab. telefona de ana abim. Güzel kaldın mı? Güzel son bol kaldı. Yeni oğlak onda elikten. Ketdik, yürüngüzler. Toqlar qanchadan aka? 4'ü. 4'ü 33 ming yen tonlar. Kim var? Ava qancha oldu juğuna? Juğuna qancha oldu? 37. Yeni ola 3'e 37 ming oldu. Oh. Qanchadan deb otasiz qari? Qaysinisi? Sarini. 30 tam var. 30 ming kemi var ekan, ha. Bu qarachi? Qara 17 tam var. 17dan 30ga chey ekan, bundacha. El qavardan ko'rasiz. Bolar shunday, qo'chqorlar ekan. Sodangiz bersin. Aka oldingizmi, sodasizmi? Qo'chqorlar ekan. Bu nekten beri olup gidiyor. 12 dedik. Ama şeyden çocuklar alıyor. Qancha oldu? Aka. Tuğanlar, qo'y bozoridan chiqdik akırın. Qo'ylarni bağlarını, mallarning, jandiqlarning bağlarını uqdingizlar, ko'rdingizlar. Biz bilan çok bo'lib turibsizlar. Uloq qancha oldi aka? Sotib oldi. Qancha deb keldingizlar? 3 dedingiz. Qancha so'radi? 2200 so'radi. 2200 ga berib turishmi, kim bor ekan? Olib ketdingiz qayda? O aka, qo'zlar qanchadan bo'ldi? 3'e 10 ming bo'ldi. Mana 3'e 10 ming bo'ldi. Sol qancha oldu ha? 14,5 ming bo'ldi. To'g'onlar jiyintiqdayız. Jalpı Teska var, Elka var kanallarını ko'rib turibsizlar. Xizmatdamiz. Akam orqasida ketib qolamiz. İnşallah mashina bozorda jolug'ishamiz, mashina bozorda. Yuringizlar.